May I have your attention, please? The 1500 meters for the boys under 18 years will be a direct final, not a heat. I repeat, 1500 meters for the boys under 18 years will be a direct final. Thank you. Leo quay xin lỗi mơn là APK sao spec nó kenal ya kena kontrol terus nek kita bang nek kan rupsan maka pas lap rupsan banyak terbang sebenarnya 121 second lap from 65 to 81. Last lap. Lihat ni aku lihat di kamera baik kan? Dikenal. Terus ngomong pedagang. Come on! Turun. Oh, berapa sebenarnya? Alah cross tuh.
Marah tuh kan. So some pearl, some pearl.